Pomaže Bog, braći i sestre. Danas se opet nalazim na jednom drugom mjestu. Nalazim se u Koprivnici. Ovdje smo iznajmili za 3 dana jedan smještaj i želimo preko ovih vaskršnjih praznika da provedemo u manastiru Lepavini. Danas je Veliki petak, jedan zaista veliki moment za nas hrišćane i eto, spremamo se da odemo da se poklonimo plaštenici u manastiru Lepavini. Nalazimo se na manastiru Lepavina. Još jedno metanje. Čitaju je tri angela, ne plač, Mati Marija, ne plač,
To je fino. Sad drugi dan i mi smo na Lepavinu, Na Lepavinu. manastir. I sad je drugi dan. Mi smo sad bili na liturgiji i onda smo se pričestili. Bilo je predivno. I onda kasnije moramo kosati trav, ali ne znamo kada. Nekada će biti. I onda ima još ručak. I onda kasnije ću se srefaniti sa Dominikom. Okej, I tak strašno sam, se- okej. Jel ti znaš da će to staviti na YouTube? Echt? Da. Wirklich? Da, ovo je bio ono ukratko rečeno šta ćemo danas sve što radimo. Genau. Hvala ti. Sad idemo u Koprivnicu, idemo prvo u apartman, pa moramo neke stvari obaviti u gradu i onda se ponovo vraćamo nazad u manastir na poslušanje od Teofana. Moramo da kupimo opet, nije sjeno trav, sjeno, ne znam nije kako se to kaže na naš, ali kupimo ovo što on, vidjet ćete sad. Već je uveče, nalazimo se sad opet u našem apartmanu u Koprivnici. I sada kada se prisjetim ovih 2 dana, mislim imamo još i sutra, ali mislila sam da ću više da snimim. A sve u svemu mogu da kažem da je ponekad i bolje kada ostaviš telefon na strani i kada jednostavno uživaš u tom momentu u kome se trenutno nalaziš. I tek onda da snimaš, da praviš fotografije i sve ostalo. I to sam ja upravo ovih dana osjetila da živiš u tom momentu bez kamere. I što da vam kažem, rađujem se sutra, sutra je Vaskrs, najradosniji dan hrišćanstva i što da vam kažem, vidimo se sutra.
I eto, vaskršnja liturgija se završila, bili smo i na jutarnjoj molitvi i polako se završava ovo naše malo putovanje u manastir u Lepavini. Nadam se da me možete dobro čuti jer ovdje duva jak vjetar. I šta da vam kažem, vidimo se u sljedećem videu. Zbogom amin i Hristos Vaskrese.